Hari igitabo cyagize kiti kuba indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zogeye urugero nka sida ni ikimenyetso kigaragaza ko isi igeze kure kandi gukemura ibibazo ifite biragoye cyane. Nubwo bimeze bityo ariko ubushakashatsi mu kuvura no gukora imiti ubu bugeze kure. Reka tugaruke ku biheruka gutangazwa mu bushakashatsi bugamije gukumira sida cyangwa kuyikuraho burundu. Bwa mbere Ubwongereza bwemeje umuti uterwa urinda kwandura sida. Urabizi ko icyorezo cya sida gihangayikishije isi muri rusange, ariko dore amakuru mashya. Umuti w'urushinge urinda kwandura sida waremejwe kandi ugiye gutangira guterwa abantu mu Bwongereza ku nshuro ya mbere. Uyu muti uzajya uterwa umuntu 6 mu mwaka cyangwa buri mezi 2. Ibi inzobere mu buzima zivuga ko ari byiza kuko bigiye gukuraho uburyo bwari busanzwe bwo gufata imiti ya buri munsi. Ibi bitangajwe nyuma y'ubushakashatsi bumaze imyaka n'imyaniko inzobere zihiga uko zavumbura umuti cyangwa urukingo ruvura virusi itera sida. Inzobere zizeye ko uyu muti uterwa witwa Cabotegravir uzafasha guhagarika ubwandu bushya bwa sida mu mwaka 2030 nk'intego Ubwongereza bwihaye. Uyu muti wemejwe mu Bwongereza nyuma y'uko muri Nyakanga uyu mwaka 2025 mu nama yabereye i Kigali mu Rwanda ishami rya ONU ryita ku buzima ku isi OMS ryemeje undi muti uterwa wa Lenacapavir ufatwa rimwe mu mezi 6 ukarinda kwandura virusi ya sida cyangwa kuyanduza ukanasimbura ibinini bya buri munsi bigabanya ubukana bwa virusi itera sida bifatwa n'abanduye. Muri iyo nama mpuzamahanga yabereye i Kigali mu Rwanda hamuritswe uwo muti mushya wo guterwa witwa Lenacapavir bivugwa ko uzajya ufatwa rimwe mu mezi 6 ukarinda kwandura virusi ya sida cyangwa kuyanduza ukanasimbura ibinini bya buri munsi bigabanya ubukana bwa virusi itera sida bifatwa n'abanduye. Uva Donald Trump yatorwa kandi akarahira imirimo yo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inkunga zatangwaga zagenerwaga amahanga zaragabanutse kandi binagira ingaruka ku ikwirakwira ry'imiti igabanya ubukana cyangwa irinda kwandura sida ku isi. Leta zo hirya no hino ku isi zarushaho guhangayikishwa n'uburyo abantu babana n'ubwandu bazakomeza kwitabwaho igihe imiti igabanya ubukana yabibuze cyangwa igahenda cyane. Gusa ubushakashatsi bwarakomeje kandi wenda umuti wa sida cyangwa urukingo bizaboneka maze kuri bamwe imihangayiko igabanuke. Muri raporo y'Ubwongereza yashyizwe hanze mu Kwakira 2025 yemeje ko uyu muti uhendutse inshuro zirenga 2 ugeranije n'ikiguzi cy'indi miti yari isanzwe ikoreshwa mu kwirinda kwandura sida. Igabanyuka ry'ikiguzi cy'uyu muti mushya kandi rirakuraho impungenge ziriho kubera igabanuka ry'inkunga ya Amerika mu kurwanya sida ku isi. Wiz Stretting, Minisitiri w'ubuzima mu Bwongereza yaravuze ati kwemeza burundu uyu muti bizanye impinduka kandi icyerekezo Leta yari yariyemeje kugeraho ni ukuvuga kubona imiti igezweho kandi ikiza ubuzima no kudasiga uwari wese inyuma bitewe n'amikoro. Iki gitekerezo cya Minisitiri w'ubuzima mu Bwongereza ni ukucyakira neza kuko cyumvikanisha ko Ubwongereza buzakomeza gufasha no gutera inkunga ibihugu bitishoboye mu guhangana n'ikwirakwira ry'ingaruka z'ubwandu bushya bwa sida. Yongeraho ati ku bantu badafite ubushobozi bwo kugera ku bundi buryo bwo kwirinda kwandura, iki ni ikimenyetso cy'icyizere. Uburyo bwo kwirinda kwandura sida ni ubuzwi nka PrEP, Pre-Exposure Prophylaxis, bukoreshwa n'abantu batanduye ngo bagabanye ibyago byo kwandura virusi itera sida. Hari ibinini bimaze imyaka bikoreshwa kandi bitanga umusaruro mu guhagarika ubwandu bwa VIH, ariko ntabwo byorohera buri wese kubifata no kubibona. Ibi binini kandi ntabwo biboneka hose kandi abenshi bagira ipfunwe mu kubifata, kujya kubigura cyangwa kugeraho inzego z'ubuzima z'amareta zibitangira ubuntu. Ibi binini bya PrEP bifatwa buri munsi n'abafite ibyago byo kwandura, bigora abakene, abatagira aho baba ndetse n'abakorerwa ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Kuri abo raporo zigaragaza ko kubibona no kubifata buri munsi bibagora cyane. Uru rushinge ruterwa rukamara igihe rukora ruzafasha benshi mu bafataga iyo miti mu kwirinda kwandura virusi ya sida. Yigeze mu mubiri ishegesha ubwirinzi bwawo maze umubiri ukugarizwa n'izindi ndwara z'ibyuririzi zihitana uwo zafashe igihe atavuwe neza. Uyu muti wa Cabotegravir igiciro cyawo ku muntu umwe ni amayero 7,000, ni ukuvuga agera kuri miliyoni 13 z'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka, ariko Minisiteri y'Ubuzima mu Bwongereza itangaza ko izakora n'ikigo Laboratoire Pharmaceutique Mondiale Spécialisée dans le Traitement du Sida cyashinzwe muri 2009 kikawukora, kandi imikoranire ya Leta n'iki kigo izagabanya iki giciro. Uwo muti wagenewe abantu bagejeje imyaka y'ubukure bafite ibiro by'umuntu ufite ubuzima bwiza ariko bafite ibyago byinshi byo kwandura. Abantu 1000 mu Bwongereza bari mu bazawuhabwa ku ikubitiro. Mu Bwongereza imibare y'abafata ibinini birinda kwandura buri munsi yiyongereho 7.7% guhera muri 2023 nk'uko ikigo cy'ubuzima cya Leta yaho kibitangaza. Kugeza ubu nta rukingo rwa sida rwemewe ruraboneka, ariko inganda z'imiti zikomeye ku isi zikomeje kugera ku miti irinda kwandura mu gihe cy'amezi ikanahashya VIH iri mu mubiri. Ku mibare yo ku rwego rw'isi ya 2023 abantu hafi miliyoni 40 babana na virusi itera sida ku isi, kandi 65% byabo bari mu karere OMS ireberera ku mugabane wa Afurika muri gahunda yayo yitwa WHO Africa Region.
Muri Nyakanga uyu mwaka 2025 mu nama yabereye i Kigali mu Rwanda, ishami rya ONU ryita ku buzima ku isi OMS ryari riherutse kwemeza undi muti w'urushinge wa Lenacapavir ufatwa rimwe mu mezi 6 ukarinda kwandura virusi ya sida cyangwa kuyanduza, ukanasimbura ibinini bya buri munsi bigabanya ubukana bwa sida bifatwa n'abanduye. Muri yo nama mpuzamahanga kuri siyansi ya sida yabereye i Kigali mu kwezi kwa Nyakanga uyu mwaka 2025, ishami rya ONU ryita ku buzima ku isi OMS ryasohoye amabwiriza y'ikoreshwa ry'uyu muti ukorwa n'uruganda rwa Gilead Sciences rwo muri Amerika. OMS yatanze amabwiriza y'ikoreshwa ry'uyu muti nyuma y'uko amagerageza biratandukanye yawukoreweho yerekanye ko 99.9% by'abatewe Lenacapavir bapimwaga VIH ntiboneke nk'uko Gilead Sciences ibivuga. Ikigo cya Global Fund hamwe na Gilead Sciences byatangaje porogaramu zabyo zo kugeza uyu muti ku bantu miliyoni 2 mu bihugu byatoranijwe kugezwamo uyu muti ku ikubitiro. Icyo cyiciro cya mbere cyo kuwutanga ku isi kirimo ko Gilead Sciences iwukora yemeye gutanga Lenacapavir kugeza igihe kompanyi zindi generic companies zizatangira gukora uwo muti ku giciro gito nk'uko bivugwa na Global Fund na Gilead Sciences. Biteganijwe ko uwo muti uzagezwa muri ibyo bihugu mu mpera z'uyu mwaka wa 2025. Muri Kamena umwaka 2025 Gilead Sciences yavuze ko igiciro cyawo muri Amerika kiri ku madolari 28,218, ni ukuvuga miliyoni hafi 41 z'amafaranga y'u Rwanda ku muntu umwe ku mwaka. Gilead Sciences ivuga ko uyu muti ushobora guterwa umuntu mukuru upima guhera nibura ku biro 35 kuzamura. U Rwanda ruri mu bihugu hafi 10 uzatangira gukoreshwamo mu mezi ari imbere, bahereye cyane cyane kubugarijwe na virusi ya sida kurusha abandi. Abo bakaba abakozi bakora akazi ko kwicuruza, abakora imibonano mpuzabitsina nabo babihuje, n'abafite ubwandu bafata imiti igabanya ubukana. Nk'uko nabivuze hejuru, imibare yo ku rwego rw'isi ya 2023 igaragaza ko abantu hafi miliyoni 40 babana na virusi itera sida, kandi 65% byabo bari mu karere OMS ireberera ku mugabane wa Afurika. Kuva mu mwaka 2005 imibare y'abanduye sida mu Rwanda yakomeje kutarenga 3%. Abashinzwe ubuzima mu Rwanda bavuga ko uyu muti nuramuka ugeze kuba wagenewe mu buryo bukwiriye uzahindura byinshi ku ishusho rusange y'iki cyorezo mu Rwanda ndetse no ku isi muri rusange. Raporo zashyizwe ahagaragara zivuga ko icyorezo cya sida kimaze kwica abantu bagera kuri miliyoni 44 ku isi kuva cyaboneka bwa mbere mu myaka igera kuri 44 ishize. Muri iyo nama mpuzamahanga kuri sida yabereye mu Rwanda muri Nyakanga umwaka 2025, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus umukuru wa OMS yaravuze ati, mu gihe urukingo rwa VIH rukomeje kunanirana, Lenacapavir ni ikindi kintu cyiza gishya, umuti ugabanya ubukana ukora igihe kirekire. Mu magerageza werekanye ko urinda hafi ubwandu bwose bwa VIH ku bantu bugarijwe. Uyu muti mushya uje mu gihe ubu henshi ku isi hatangiye kuboneka ibura ry'ibinini bigabanya ubukana bwa sida n'udukingirizo kubera igabanuka ry'inkunga Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiraga mu ishami rya ONU ryo kurwanya sida. Amashyirahamwe ategamiye kuri leta afasha abafite ubwandu bwa sida avuga ko uyu muti ushobora kuzaba igisubizo kuri icyo kibazo. Igihe nyacyo uyu muti uzagerera mu Rwanda ntabwo kizwi, ariko abashinzwe ubuzima bavuga ko witezwe mu mezi ari imbere. Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr Sabin Nsanzimana muri ya nama mpuzamahanga kuri sida yabereye i Kigali yavuze ko u Rwanda rurimo kwitegura kwinjiza uyu muti muri gahunda y'igihugu yo kurwanya VIH. Yongeraho ko ibyo bizashyirwa mu bikorwa vuba. Kugeza ubu nta muti uvura indwara ya sida cyangwa urukingo rurinda kwandura VIH biraboneka. Bakunzi bacu rero, mureke duhinira aha, kandi mwibutse gukora subscribe, gukora like no kuduha ibitekerezo muri comment. Mwakoze kunkurikira, mbifurije ubuzima buzira sida.